vemo, s kakšno energijo bo oni šli to tekmo. Oni v bistvu morajo se tekmo iztržiti največ. Mi se zavedamo svojih kvalitet in mislim, da bo res dobra tekma. Ni nas strah nikogar pred nami, ni nas strah prevariti. Vedno je dodaten motiv, ko vidimo slovenske navijače na tribunah in mislim, upam, da jih ne bomo razočarali. Dali bomo vse od sebe, probali bomo dobiti tekmo oziroma jo čim bolje odigrati.